بسم الله الرحمن الرحیم. یاد کنه موتا، باز یاد بکنه موتا. توی موت مردم گناه نویلی. یاد کنه تو روی وحدی قبرستانه، تو چاره آمنی عزیز قبری، آمنی فت قبری، آمنی برات قبری. ای درو یا روچی منی گمان نشتگ بیتگا. اشانگو یا روچی مهورا ابرقتا، مهورا ورق وارتا، مهورا امبرا بیتگی. امرتی حاکان چهره. تو بیزانه باند منا بی همی حاکان چهره روگی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دو جهان سردار حبیب الله خلیل الله که ای هیچ گناه در نبیتا وحدی که ای سکرات الموت اتکا گوش بدار منی دوستان شما نبی کریم صلی الله علیه و سلم سکرات الموت چی دولا بیتا وحدی که ای سکرات الموت اتکا می حبیب صلی الله علیه و سلم توستا خدا بودتا ای کرا لوٹای آپیر بیتا و تی دستی مانگتا آپا و تی مبارکین دی میششتا کشتگی لا اله الا الله ان للموت سکرات کشتگی لا اله الا الله سکرات الموت گرانی سکرات الموت گرانی کہ یا گوشتای منی دوستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای ہیچ گناہ نہ بیتا اللہ حبیب بیتا اللہ دوست بیتا بڑا منی تی حالت چی بیتے سکرات الموت اللہ غلام یاد کنے آروچا کا ترقسی نصیحت کتا تو گوشتا منتے نصیحت نلوٹا تو میاں منی کبرا مواب یاد کنے آروچا کا ترقسی گوشتا برین اللہ دو رکعت نماز بکا تو کسی ای آبار نگتا گا ای درو منی دوستا آروچا تی دیما قائم تے موتی تو تی زندگی بچا اگر نمازان کو کا عبادتاں تو کا گوادین گئے ترى الله تبارك وتعالى بين شي موتي ذا ہمیشہ حقیقت الموت ما اشكال جيتو میں نوجوان مر گئے نشي حالتا شراب وارتك سینر بیتا دام بیتا چنچو نوجوان مر گئے بے نمازاں چنچو نوجوان مر گئے کرسیاں ہیروینیا نماز نہ کرنتے اشان حالت چی بیت قیامت روچا بدے موت ہیں گوش بدار میں نوجوان کے سوتی حقیقت چتو کتے کے وتارا واحد کے شی جنک بیتا سجود کتا جنک واسطہ جنک واسطہ میں دوستان شی سجود کتا اللہ اگر اللہ فرصت بدا کہ انتی ساری چیز بکتیں بھی شرع انچ کے سجود کتا میں دوستا سجود حالت مرتا ارے او سرکش بندہ مکن تو انچو نادانی ارے او سرکش بندہ مکن تو انچو نادانی روے تو آخر روچی روے تو ہم چیر حاکانی روے تو آخر روچی روے تو ہم چیر حاکانی فرشتہ گسرن نانا فرشتہ گسرن نانا پدا جوز تھے تو ایمان پدا جوز تھے تو ایمان پدا رندہ پشومان پدا رندہ پشومان باور کنے شما ابو حنیفہ کران چلختی مردم اتکا گشتے تو گشتے ابو حنیفہ کہ اللہ ہستے مارا دلیل پیش کا اشان کو ابو حنیفہ نے تو گنو کے کشتی کہتے وہ تی سامان ارگی جی بھی مردمہ بھی کب کنا ابو حنیفہ کو سبحان اللہ ای کشتی ات نہ کرتے بھی مردمہ بے کھپنا گڑا سجی دنیا اے روح اے ماں ای چیز تو چل گیا بغیر اللہ سبحانہ و تعالی یاد بکھاں تے نام بھی ملک دوستان طرح چی دیر بیتے تے نام بھی طرح نبندن تے یاد بکھا آروچا وحدی کی تی روح دکے تے چی دولتی روح دکے ملک الموت چی دولتی استا کہتے چی حالتا کے ملک الموت تی استا یاد بکھاں خبرہ قبر یک تنگ کی جاگے یا مچ کا طرح جاگا بھی او دا نا بستر ہستے او دا نا چادر ہستے او دا کسی گمان یہ تے ای اکتا ہنے کل کرنٹ بائے رات بکھا آروچا وحدی کی طرح بڑھا کرنتے برانتی کل کرنا طرح برانتے جو یوں کئی قبر تو تنگ کی طرح جدا کل کنا پدا جوز تھے تو ایمان پدا رندہ UAE.net پیش کا شمواسا حقیقت الموت بیان کنو جمیل بلوچ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من ابرات عزیزاں من باز خوشاں من باز وشاں مرچی من ملاقات بے گئی منی دوستانی گما ما چونائی دے رہے روچے انتظار کتا کہ منی ملاقات چھمیں گما بھی اگا مرچی منی دوستاں یک وجہ ہستے یک سبب ہستے آئے گا شمیں دوستی ہے شمیں دوستی ہے من دل تو کا یک مزنی جا گئی ہا
ومن باز شکر گزارا میں براتان چی بلوچ کلبا کے چوشے پروگرام بنائیں نمتے دینی پروگرام آئیں باز شکر گزارا ماں واللہ چی پیسرا شکر آگرے کہ مارا جماعی کتا چوشے اجتماعین وستا چوشے مبارکیں اجتماعین وستا اے موضوع میں نے دوستا من لوٹا مرچی عبری بکنا آیا کنچی حقیقت آیا کس اختلاف نبی ہچ دو مردوں میں حقیقت اختلاف نبی اے کنچی حقیقت مارا درستن شی یقین ہے بلے بیا مرچی میں حقیقت عبر کنی چارے اے حقیقت وستا میں اتارا تیار خدا گا انا اے حقیقت فکر مارا ہستے گا انا اے حقیقت منی دوستا موت یا کنچی آپ کی منی دوستا درستان یا چی ورگی ہے پیرے نے بکنے اگر نوجوانی بکنے سیرے نے بکنے اگر غریبی بکنے سلامتی نے بکنے اگر بیماری بکنے مجاہدی بکنے اگر لوگ نندو کی بکنے موت دروازہ کا دوستان گوزگی ہے کس نبت چتنے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی کل من علیہا فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللہ فرمائیں گے تبارک و تعالی سجی مردما ہر چی کے سرزمین نہ ہستے آئیں درستہ مرگی ہیں درستہ حلاس بیگی ہیں بغیر اللہ بچیتے تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ما پحکی ذاتیں ای سرا موت نیت سبحانہ و تعالی اگر منی دوستیں دنیا تو کا کسیہ بچگی بھی بیتے ہیں اگر دنیا تو کا کسیہ ہمیشہ وسط زندگی بھی بیتے ہیں آگڑا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی فرمائنی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فرمائنی اللہ تبارک و تعالی منی دوستا مخاطبہ کن کے وتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اے محمد تراچی پیسر دنیا تو کا ہمیشہ وسکس میں نشتا پیسر کے امتاں بچا پیسر کے پیغمبراں بچا چی اگر تو وفات بے تراچی رند کافر نندا تراچی رند مشرک نندا کس نندیتے دنیا تو کا درستہ مرگی ہے درستہ روگی مارا ای دنیا چی موت منی دوستا یا کنچی حقیقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وستا فرمائتا کچھ اکثروا ذکر هادم اللذات کچھ یاد بکنے موتا بعض یاد بکنے موتا چی موت مردم گناہ نہیں لی موت مردم پریشانی نہیں لی دنیا رندہ نہیں لیتے مردم اگر بیزان تھی منا ای دنیا چی روگی ہے ما چند روچی وستا ای دنیا تو کا نشتگا بڑا پریشان نبی تے دنیا وستا وحدی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر وصیت کو کچھ کن فی الدنیا کا قریب او عابر سبیل کچھ دنیا تو کا وطارا اجنبی رولا بسمج تو اگر دیگه ملک یا روی تو زانه ای ملک منا یلو کنگی ای ملک منی نہیں چند روچ وسطما ای ملک اتکگا امی دولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر وستگو کچھ کن فی الدنیا کا غریب او عابر سبیل اگر وطارا دنیا تو کا رحوز رولا بسمج انی اگر تو مرچیات کے رہا وستے شتے دنیا امی ڈولے منی دوستان دنیا مثال امشی تو دنیا تو کا یک اجنبی ہے دنیا تو کا تو یک رہبزی ہے بلے مرچگی مسلمان یہ چیزیں مغافل ہیں مرچگی ما مسلمان یہ چیزیں تیاریاں نہ کریں ما دنیا تو کا وداران چوکتا پورا مارا ہمیشہ وسط زندگی ہوتی ہم دنیا تو کا گوازی نہ کہیں صحابہ کرام بتگا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی وسط قبرستان زیارت میں شروع ہوتا کچھ زور القبور فانها تذكركم الاخره کچھ یاد برو قبرستان زیارت بکنے چیا کچھ قبرستان شمارا آخرت یاد آدا قبرستان شمارا شمی موت یاد آدا تو روے وحدی قبرستان تو چارے آمنی عزیز قبریں آمنی پتے قبریں آمنی برات قبریں ایدرو یا روچی منی گمان نشتگ بیتگا کشانگو یا روچی مہورا ابر کتا مہورا ورگ وارتا مہورا امبرا بیتگی آمرچی حاکان چیرا تو بھی زانے باندھا منا بھی ہمیں حاکان چیرا روگی امی وسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشروع کتا قبرستان زیارت بلے مرچگی مردوں میں دل سختی ما قبرستان زیارت روی میں دل سر اثر نکا اللہ آیات میں دیما بیان با میں دل سر اثر نکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دیما وانک با میں دل سر اثر نکا چیا بازیں گناہاں منی دوستا میں دل انچو سخت کتا میں دل سر ہچ اثر نکنتے ہچ اثر نکا میں دل سرا صحابہ کرام بیتگا وحدی قبرستان شتگان دوستان دا بکا جتا ہوتی دیما امی چو گرے تگے چیا آیا زانتا یا روچی میں حال بھی امی بیتے آیا زانتا یا روچی میں امری جنازہ بائی مارا بڑا کننتی کارا دکل کننتی مارا ہم جکارن تھی دفن کننتی مرچگی مردم ما اننا ما روی قبرستان مارا جنازہ بڑھائیں میں پتی مارا بڑھائیں میں براتی مارا بڑھائیں میں عزیزی مارا بڑھائیں ما دنیا یا برائیں پھلانی تو پاس گفتا گئے اننا یکی سگریٹی دفعی اشتا تھا یکی مذاق کن گئی کیا میں دل سختی منی دوستان بازی گناہ دل سختہ رہتا مرچگی مسلمانانی میں بلی ریائی مرچی مائی حقیقت چاری مرچی موت بارا برکنی چند ملٹا
موتارا فارغ بکنی بلی موتوتی یاد کنی چی یک حقیقتی تی سر آئی گئی مرچی اگر باندھا تی سر یقین حقیقت آئی گئی یہ حقیقت اچھی کس بات نکا کس بچت نکنتے بغیر اللہ تبارک و تعالی ای سر موت نیے اللہ تبارک و تعالی ما باقی ذاتی کے ای سر موت نیے جگہ مارا درستہ میرے گئے ما بڑا چی تیاری نکنی موت وسطہ چی آروچے وسطہ ما تیاری نکنی منی دوستا کسا بچگی نہیں دنیا تو کا ما سکرات الموت نہیں تھا ما عشق نہیں سکرات الموت فلانی مرتا فلانی سکرات بیتا ما نزانی سکرات الموت حقیقت چیئے چیڈولا بیتے مسلمان سکرات الموت بیائی مرچی ما ای چیزا منی دوستا شما دیما پیش کنا اللہ آیاتاں چی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا مردم سکرات الموت چیڈولا بیتے ای حالت چی بیتے مردم سکرات الموت منی دوستا اگر ما حقیقتا بزانی ما بحغافل نبیتے بیتے موتا چی اگر ما بزانتے سکرات الموت چیڈولا بیتے مردم ای حقیقت چیڈولا بھی چیڈولا تکلیف بھی ما ای چیزا چی بحغافل نبیتے گیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان سردار حبیب اللہ خلیل اللہ کہ ای ہیچ گناہ کر نبیتا وحدی کہ ای سکرات الموت اتکا گوش بدار منی دوستا جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت چی دولا بیتا وحدی کہ ای سکرات الموت اتکا میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توستا پدبود اتکا ای کرا لوٹائی آپیر بیتا ہوتی دستی موقتا آپا ہوتی مبارکین دی بششتا کشتگی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات کشتگی لا الہ الا اللہ سکرات الموت گرانی سکرات الموت گرانی کیا گوشتائی منی دوستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہیچ گناہ نہ بیتا اللہ حبیب بیتا اللہ دوست بیتا بڑا منی تی حالت چی بیتے سکرات الموت کدی ما نشتگی چیز خیال کتا سکرات الموت میں نہیں تی حالت چی بھی اگر میں دوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی دولا بیتا گوش بدار منی دوستا اللہ تبارک و تعالی کتاب ہوتی چی وشی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اللہ تبارک و تعالی برمن گئے اے بنی آدم مرچی تھی سکرات الموت اکا اللہ تعالی مخاطبہ کرنے گئے اتنی مکہ وحدی تو سکرات الموت ہے اللہ فرمانی مرچی تھی سکرات الموت اکا کجام سکرات ذلك ما كنت منه تحيد اما سکرات الموت تو ایاچی تتک گئے ایاچی تو باغی بیت گئے ایاچی تو غافل بیت گئے ایاچی تو دیر بیت گئے مرچی سکرات الموت تی اکا یاد بکا منی دوستا آرو چکے تو سکرات الموت آئے ما وہی چیز بنا چی دیرے مرچی بلکی تھی سکرات الموت کے باندھا بکی سکرات الموت کے سکرات الموت تیاری یہ بکنی مامری دوستا آرو چا یاد بکا کہ تو سکرات الموت آئے وقت گے تو تحت سرا سکرات الموت آئے پاک تی سر ترت گا دست حرکت نہ کر گیا تی روح اکا گوٹا رستا تی شکل سبز تر رہتا زرد تر رہتا تی ماتی تی پتی تی عزیزا تی کشاوشتا تکا تی چوکا ہیچ خود نہ کننتی تو تی دل تو کا گوشے بچہ ہی نے منا بچہ ہی نے منا میرا کا مائلے ما شمی وستا سوت ہوا ما شمی وستا دروغ باز ما شمی وستا محل باز ما شمی وستا لوگ باز مرچی بچہ ہی نے منا مرچی یک سکنی ہے منا بچہ ہی نے یک ملنٹی ہے مرچی منا بچہ ہی نے منا میرا کا مائلے بنی دوستا منا میرا کا مائلے بنی چوک کو مجھے نہیں نا آبی ہچ کت نہ کننتے آئیں بھی ہر سمجھ گیا یاد بکا ہی ٹیمہ بنی دوستا ما یاد بکنی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق اللہ تبارک و تعالی فرمائے كلا إذا بلغت التراقي مشتاقاتی روحتی گوٹا واحتی کے رسی قیل من راق اللہ تبارک و تعالی مشتاق قیل من راق کئی طرح بچائی نہیں مرچی کئی مرچی مشتاق طبیمہ دوار بکنے حکیمہ دوار بکنے ڈاکٹر دوار بکنے کس طرح روچا بچہ اتنا کنتے کس طرح یک منٹ یا بھی بچہ اتنا کنتے آروچے وسطہ منی دوستا ما عمل بکنے آروچے وسطہ ما تیاریاں بکنے وقتی کے میں ہچ عمل میں ہچ دردہ نیتی مگر میں عمل ہچ نہ تی شکتی دردہ قائم نہ تی جنین نہ تی لوگ نہ تی مال امین چو مال طرح بھی بیتے گا مالدار مامورتی نے بڑا سیرین کس نمبر ہوتا گا ہچ طرح کس بچہ اتنا کنتے طبیب مشتے دوار بکنے ڈاکٹر بھی ہوتی کوشش کر گیا جن گیا ہمیں جہازا جن گیا ہمیں مشینہ بھی روچہ تو یاد بکا ڈاکٹر مشینہ جنتی تھی سننے بمیرے بچان کا کوشش کر گیا تھی بلے کس طرح بچہ اتنا کرتی میرے دوستاں کس ای سکرات الموت آچی طرح بچہ اتنا کرتے اس ایمو میرے دوستاں چی تمنا کا مردو وحدی کا ای سکرات الموت کہتے چی تمنا کا چی لوٹی تے موتی بروان تھی مالا بچارا من بروان تھی باغاں بچارا
انا والله زانے منی دوستان ای تیمہ بنی آدم چیئے تمنا کا گوش بدار اللہ تبارک و تعالی چیئے گوش گئیں حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اللہ تبارک و تعالی سے مرتی وحدی کے مردوں میں موت کہتے مردوں میں سکرات الموت کہتے چی گوشی گوشتے رب ارجعون یا اللہ منا ٹیم بدے یا اللہ منا مہلت بدے یا اللہ منا وقت بدے چی وستا ٹیمہ لوٹی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لعلی اعمل صالحا فيما ترک بلکہ من نیکی اعمالی بکنا بلکہ من صالحی اعمالی بکنا بلکہ من دو رکعت نماز کنا ای روچا یاد بکا منی دوستا ای ٹیمہ ترنی فرصت نہ رسیتے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بعض فرصت داتا مرچی ما زندگی تو یاد کنے ای ٹیمہ سکرات الموت تی زندگی فلم پورا تی دیما کے یاد کنے آروچا تو نشتک بیتے کے کیرو میں لیوا بیتے کے بانگا او دم ازدنا گوشتا حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح تو نشتگے یاد کنے آروچا گتا رکسی نصیحت کتا تو گوشتا متے نصیحتا نروتا تو میاں منی کبرا مواب یاد کنے آروچا گتا رکسی گوشتا برین اللہ دو رکعت نماز بکا تو کسی ایا عبر نگی تگا ای درو منی دوستا آروچا تی دیما قائم تے مردمہ درستا مرگیے کس سے نبت کیتے ای حقیقتا مدرست استفاقی این چیز سرا بلے چیڈولا مردم میری موت بھی درستا نہیں سرا آستے بلے چیڈولا ای موت کہتی میں سرا ای ٹھیما منی دوستا اگر مردم بچاری تو وتی زندگی ہے بچا چیڈولا گوازی نگے تی موت ہما چیز سرا کے تو وتی زندگی ہے بچا اگر نمازان تو کا عبادتاں تو کا گوازی نگے ترى اللہ تبارک و تعالی بھی انچی موتی دا اگر ہننا موتی زندگی گوازی تا گانا ان سرا موتی زندگی گوازی تا شراب سرا موتی زندگی گوازی تا ہیروین سرا اللہ تبارک و تعالی می چیزان سرا ترى موتی دنتی ایک حصہ بنے دوستاں بعض یہ چیز ہستے ای واقعہ میں دیما بعض بہ گیا چنچو میں عشق چنچو میں نوجوان مر گئے نشئی ہارتا شراب وارتے کے سینر بیتا دام بیتا چنچو نوجوان مر گئے بے نمازاں چنچو نوجوان مر گئے چرسیاں ہیروینیاں نماز نہ کرنتے اشان حالت کی بیت قیامت کا روچا چیڈولے اللہ دیما استنتی تبارک و تعالی ای حقیقت واسطہ ما ہوتی دوستا تیاریاں بکنی ای حقیقت واسطہ ما عمل بکنے ارتمتی اللہ ہمارا فرصت داتا کیا ما توبہ نہ کنی رندک میں موت کہتے موشی یا رب ارجعون یا اللہ منا فرصت دے آٹھیں بطر فرصت نرسیتے منی دوستا مرچی اللہ تبارک و تعالی مرچ مارا فرصت داتا ما دنیا نشتگی مارا صحت داتا انی واللہ اگر ما قبرستان مردم ابر بکتینا نمچی چی تمنا کنے وشتگی تی بس ما دو رکعت کنا لوٹا اللہ واسطہ تبارک و تعالی دنیا چی ما ہچ نہ لوٹا بگے دو رکعت اللہ واسطہ تبارک و تعالی ما فرصت درسی مرچی مارا شما منی دوستان اللہ فرصت داتا ما بکنے آروچ واسطہ ما ای ملکا یلو کنی انچے مردم ہستے ای ملکا یلو کنا روان ڈنا گناہ کنے کو واسطہ تائلندہ روانتے چیکا روانتے نظر کجا روانتے واللہ منی دوستان گئے کسا ہے اش بکنے انچے حقیقت کسا بیتا یا کسا انچے ہستے نوجوانی بیتا سعودیہ عربیہ چوتھا منی دوستان کجا تائلندہ شتا گناہ کنے کو واسطہ موتی جنینہ یلو کنی وتی چوکا یلو کنی پیسے وتی زیرے روی ڈنی ملکا حرام کنے کو واسطہ حرامی کاران کنے کو واسطہ وادی منی دوستا ہی شتا ملکا اوٹلیا کو جن کی وعدہ رات کی جن کی سنگت بیتا انتظاری کتا منی دوستا 10 بجے مثلا ٹیم بیتا جانی ملاقات ہے انتظاری کتا 10 بجے نیت کا جنک پریشان بیتا ہے بچت ای ملکا چی شتا ہوگا وتی پیسے حسارہ کتگا وتی لوگ یلود داتا وتی جنی یلود داتا شتا ملکا وتی سنگت وسط جنکے وادی کے انتظاری کتا جنک نیت کا نیم گھنٹے وسط نیت کا جنک گھنٹے ہی وسط نیت کا جنک گھنٹے نیم وادی کے 2 گھنٹے وسط ہی جنک اتا جنکی دیتا سخ خوش بیتا گل بیتا جنکی دیتا زانے منی دوستان سے چیک ہوتا زانے وتی جنکی سنگت وسط جنک چیک ہوتا شیا گوش بدار منی دوستان میں نوجوان چی ڈولا مر گیا گوش بدار میں نوجوان قصہ ہوتی حقیقت چطور کتے گئے اتارا واحدی کے اشیاء جنک دیتا سجود کتا جنک وسط منی دوستان شی سجود کتا اللہ اگر اللہ فرصت بداتی ہوتی ساری چیز بکتی بھی شرہ انچہ کے سجود کتا منی دوستا سجود حالتا مرتا ملک الموت اتکشی روح گرد بیتا سجود تیمہ بیتا کئی وستا اللہ وستا انا یک جنکی وستا یا خرابی جنکی وستا سجود کتا موت اتکا مرتا منی ڈولا میں نوجوان مر گیا من یقین دیکھا منی دوستا تو ہمارا ڈولا وتی زندگی واضح نے تی موت بھی ہمیں چیز سے سرا کہتے اگر نمازان تو کا گوازی نہیں ہے تی نماز تو کا اللہ تبارک و تعالی ترہ ایک شرفی دنتی نماز تو کا بلکہ وفات بے اگر اللہ ذکر مدام کنے سکرات الموت فیما اللہ ذکر مدام کی زبانہ کہتے
سکرات الموت تو شہادتہ گڑا کار ہے اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن وانے اگر انما گانے انتو کا انما بازی بچک درو ڈائریکٹران زانی فلم ایکٹران زانی درو گانے ما یادی کنچو صورت بلے مارا یادی قرآن ہے جو صبح کا مرچی میں نوجوان ہے بخشی طرح چچو صورت یادی قرآن ہے کنچو حدیث طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی کجام صحابی نامہ تو زانے ای چیزا ما نزانے فلم ایکٹران ما زانے منی دوستان واللہ میں خوشی یکی دین پابندی آئی میں خوشی یکی اللہ ذکر تبارک و تعالی ہیچ دولا منی دوستا جمائی بچکن جس بکا چی تو چیا شراب ورے تو چیا نشا کنے تو چیا خرابی کار کنے یک جوابی ترا دمتی پشتے میں خوشی ہوستا یہ چیزا کنا من لوٹا خوش ببا من لوٹا آرامی ببا واللہ منی دوستا یہ چیزا چی خوشی کسا نرسی بغیر تکلیفیاں دیکھے خوشی نرسی مردمہ کے ہی نشا چیز کو تگا اسائی اگر چار مردم قسمہ یک مردم یہاں نشائن تو کا مرتا آما جوست نکنی مزاق نکنی ای حالت چی اللہ کر تبارک و تعالی دومی مردم ہستے آیا کہ چارس کتا آیا کہ ہیروین کتا آخری آئینی سر گنوکیا کبتا وسواسیا کبتا کجامی گنوکان اسپتال علاج کر گیا انچی مردم ہستی منی دوستا من نشتگا گوئے براتا بلوچا کچھتے واللہ من پورا گنوکا مرچا مار جا گیا رو پورا مردم تر بنا چار گیا لوگا در نیتی نشتا لوگا در بحرنا میں کر رہی ہیں بچا چرسی کتا تیروین کتا کچھتے من نزانا من چیئے من گنوکا درد جا گیا شتا ڈاکٹران شتا علاج وستا ملائن کر رہا میں قرآن پاکستان بورتگی کہ ملائن کر رہا بری میں علاج کنی گوشتے من چارتا ادھا فائدہ نہیں گوشتے من گوشتا اما اگر تو منی وشیہ لوٹے من بار اللہ لوگا منی علاج یکی اللہ لوگا تبارک و تعالی واللہ منی قسم وارتی منی دوستا ادراک میں گوشتے من وحدی شتگا اللہ لوگا پترتگا من سکون رستا من آرامی رستا من مطمئن بیتگا چی اللہ تبارک و تعالی فرمانی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرمانی تبارک و تعالی مجھتے اللہ ذکرہ کو مردم دل آرام بھی اللہ ذکرہ کو مردم راحت بیتے ای سکون رسیتے بغیر ای چیزا نرسی مردم کہ اللہ ذکرہ نکا اللہ ذکرہ چی غافلی اللہ تبارک و تعالی فرمانی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اللہ فرمانی تبارک و تعالی منی دوستا آکے منی ذکرہ چی غافل بیتے ای زندگی خراب قواری زندگی کنا ابھی زار بھی تنگ بیتی ہوتی زندگی تو کا بلی مالی ہستے بلی دولتی ہا بلی بیکٹری ہستے ہچ دولا یہ سکون نرسی ہچ دولا یہ آرابی نرسی بغیر اللہ ذکر تبارک و تعالی چنچو معاش کنی میں نے دوستان فلان ڈائریکٹرا خودکشی کتا فلان فلم ایکٹرا خودکشی کتا فلان فکریان واجہ خودکشی کتا چیا سکون نیستے آرامی نیستے بلی مال ہستے کر رہے بلے سکون منی دوستا ہے کہ اللہ ذکر تو کہ تبارک و تعالی سکرات الموت بڑا منی دوستا میں دوستانی سرا کے سکرات الموت آچے رند بڑا چیئے موت اگر مردم آخری چیز موت بھی بیتے موت آچے رند ہے چما بیتے بڑا ما آرام بیتے یہ دنیا تکلیفی آچے آرام بیتے بلے موت آچے رند منی دوستا ہے قبری ہستے قبر اما چیزیں منی دوستا صالحی مردمانی میدی اس پیت کو تکان قبر توسا عثمان الغنی بیتا رضی اللہ عنہ وادی کے قبری بیتا امین چو گریت گیا یہ مبارکی رشتر بیتا گا صحابہ جس کو تا گوشت گیا یا عثمان تو قبر جنت ذکر بیتی دیما دوزہ ذکر بی دیما تو انچو نگری ہوئے چیا وحدی کے قبر ذکر بیتی دیما تو انچو گر ہوئے تیدا کے مبارکی رشتر بنتے زانے میری دوستا چیئے گوشت عثمان رضی اللہ عنہ گوشت کے قبر مردم اولی منزلیں قبر مردم اولی منزلیں اگر مردم قبر عذابا چی بچے بڑا دیما ای وسط آسانی اگر مردم قبر عذابا چی نہ بچی بڑا ای وسط دیما مشکلیں قبر عذاب منی دوستا یک حقیقت ہے قبر عذاب اللہ قرآن پیش کتا میں وسطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہستے عقل بھی مردم سلیم خیر رہے عقلی ای چیزا ثابت کرتے کہ عذاب القبر ہستے اللہ تبارک و تعالی فرمائنی منی دوستا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله فرمانك تبارك وتعالى مخاطبة كان جاي بشي فرعون دوتي كوما صحبه بيغا عذاباني توقيا صحبه بيغا نار جهنم آسو چگيا عذاب بيغا كدي امرتي دنيا توقع اني ما دنيا توقع فرعون دوتي كوما سو چگي جهنم توقع ويوم تقوم الساعة الله فرماني قيامت روچا گشک بیتے فرعون گوتی قوما گنترے عذاب توقع داخل بکنے گنترے عذاب فرعون گوتی قوما بدیے اشیاء چی ظاہر بیتے منی دوستا قبر عذاب یک حقیقت انی ہستی دنیا توقع اللہ فرمائنی صحبو بیگا
فرعون قوتي قوم سوچ گئے بدا عني دنیا تو کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ہوتی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلمہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گز گیا دیتی دو قبران گشتی یہ دوئے قبرانی واجہ عذاب بے گئے قبران تو کا ہوتی یہ دوئے قبرانی واجہ سوچ گیا زانے چیئے وسط سبب چیئے گشتی یکی مان بیتا نمیمہ کنک نمیمہ چیئے تو پلانی ابران بر پلانی بدے پلانی ابران بیار منع بدے کہ مردم جنگ پہ بنتی وقت موت گشتی یکی عذاب ہمیں وسط ہیں کہ نمامی بیتا نمیمہ کتگی مردمانی ابر برتگنتی پلانی ابران پلانی بدے کہ جنگ پہ بنتی وقت موت تھا یہ یک سبب عذاب القبر ہے دمی عذاب القبر ہمیں وسط بیتا کہ آئیے وطارہ وحدی کے پیشا پی کتا وطارہ پاہ کی نقطہ وطارہ پاہ کی نقطہ پیشا پاچے ہمیں وسط عذاب دے گئے قبر تو کا ہماری دوستان چیئے میں یہ چیزیں دلیلیں پیش کر گیا تو کتاب اللہ تبارک و تعالی دلیل باز ہے کہ قبر عذاب یک حقیقت ہے بعض مردم چیئے مرتگی میں مسلمان شک کریں موشے انہ بارے عذاب القبر ہستے گئے انہ قبر تو کا عذاب ہستے گئے انہ منی دوستان عذاب القبر یک حقیقت ہے یہ قص انکار کت نکنتے ہیچ مسلمان ہے یہ چیز انکار نکتا چیئے بعض مردم سوچی گشتے چھتو میں میرا حلاز میں حاق بن چھتو میں عذاب بن من اندی مردم کی یہ چیزیں سوچیتے مانی پورا نشتگاں ابی ابن خلف مزنی منافقیا مزنی کافریا اک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا یک ہڈی گونی تھی اسی دستا دین کے ہڈی والی چیچو سال نکبتا یہ ہڈی چوچورا کو دور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیما گوشتے اے محمد تو گوشتے اللہ تبارک و تعالی شیئے زندگ کا پدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھاو اللہ شیئے زندگ کا تر جہنم بار اللہ تبارک و تعالی سورت یاسین تو کا آیات نازل کو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم فرمائني الله تبارك وتعالى بچار بني آدم میں اس کا ایک مثالی جتگی گوشتے ہڈا کئی زندگ کنتے وتی حقیقتی بیال کتا وتی اصلی بیال کتا تی اصل چی بیتا تی حقیقت چی بیتا بنی آدم ہے تو یک ہچی نہ بیتے گئے مرچی اگا تو ایک مردمی براہی دنیا تر گئے یک چیمی تی سراعت کا تی نام و نشانی ہچ نہ بیتا الله تبارك وتعالى فرماني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يتيم بني آدم هجي نبيتا هجتا نام نشاني نبيتا ترى الله مخلوق قتا الله جول قتا تبارك وتعالى اشياتي رنتو فكر كنت وشيشتو الله من زندك وهدي كما فوربان وهدي كما حاكبان الله ترى زندك في سرطو هجي نيته اگر تو حاك بيته ترى زندك وتنك الله تبارك وتعالى بعض مردم ہوتی اخلاق و سوچی گشتے انما رو ادی قبر پچکنا قبر تو کا ہچ نہ گندا چتوش ما گشے قبر عذاب ہستا لہتے مردم ما لوٹے عقلی جواب بھی دیے کہ انچے مردم ہا اللہ آیات نہ مننی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہ مننی گشتے والی چیز عقلی چیز نہ مننی کہ قبر عذاب ہا ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ یک عقلی جواب مارا داتگی گشتے دو مردم کا تحت سرا وقتا یکی ہوتی وابا گندی مثال سیرن سے مرچی سیر شپے منی وابا ہوتی گندگے مردوں خوشی ہوتی واب تو کا انچو گالے ہوتی واب تو کا تو وہی کشا نشتگے تو چند کسے گندگے تو گندگے آئی ہوتی واب تو کا چی گندگے تو نہ گندگے نا وابا چی پاد کے آئی خوشی ہے تو آئی شکل سرا گندے پورا واقعی چیز بیتا آئی سرا چیا یہ چیز آئی روح سرا بیتا تو بلے نشتگے تحت کر رہا تو ہچ نہ گندگے دوبگے مردوں میں اگر بگین دیتے ہوتی واب تو کا کیا کارچی گورن دیتے دشمنی لوٹی بکوشیتے او تو واب تو کا تکلیف ہے کچھ کہیں دشمنی کر رہا چی وابا چی پاک کے گندے دے میں ہی دیں تو نشتگے کشے ہچ نہ گندگے اے منی دوستان اگر واب تو کا چی تو ہچ نہ گندگے جو تو آگئی بھی چیزاں تو گندے اے منی دوستان احتے اقلی مثالاں آچیا سلیم میں اقل ہچ بہنوشیتے انہ عذاب القبر نیستے اے منی دوستان ما اے مردم کے گوشن تے ہوتے اقلاقو انہ موتی اقلاقو گوشے عذاب القبر نہیں اشانی اقلان ظانی شان کجا رسیتا آخریہ گوشتے کہ اللہ نیستے تبارک و تعالی یا اللہ نیستے اے مخلوقات اے دنیا اے نظام اے بردر کا جوڑ کو تگا گوشتے انہ میں عقلی چیزا نمانی سبحان اللہ انہ منی دوستا ما آگا شمارا بکشا اے مائک منی دیمائی اے انچو بس کسا یاد نکتا اے وقت اتکا دیر بکتا شما مرچی رویتی لوگا آبار کرنش بکشا گنوکی مولا یتکا میں کر رہا صحیح ہے کہنا بڑا یہ سجی دنیا اے روچ اے ماہ یہ کیا آرتگا اے وطیر انتظام سر چھتو چلے گیا ابو حنیفہ کر رہا ہوں چلہتی مردم اکا گوشتے تو گوشے ابو حنیفہ کہ اللہ ہستے مارا دلیل پیش کا
ابو حنیفہ ایک مزنی عالم یا ایا ذات ایوا اللہ آیات نمنا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمنا ابو حنیفہ وہ شما برو مرچی باندھا بیا میں شمارے جوابی دیا اے شطن میں روچا ات ابو حنیفہ کرا گشتے ہاں یا امام ابو حنیفہ وہ گشتے ما ہماری زکی گئے نے سوچ گیا یہ کشتی ہے ات کا ادا بیلی وہ تی سامانی درو ایرگت کن دریائے کنارا یا پدا شتا بے مردما بے کپٹنا کسی مان نبیتا اشان کو ابو حنیفہ نیتا وہ گنو کیے کشتی کہتے وہ تی سامانے ایرگی جی بے مردما بے کپٹنا ابو حنیفہ کو سبحان اللہ ای کشتی ات نکنتے بے مردما بے کپٹنا گڑا سجی ای دنیا ای روچ ای ماہ ای چیز تو چل گیا بغیر اللہ سبحانہ وتعالی اے منی دوستا اگر اکل مسلم مردم اکل سارا مردم ہوتے اکل کار بدنتی ادرو ایک حقیقتا عذاب القبر اللہ تبارک و تعالی اور دیکھے منی دوستا من چیئے پی چیزا پیش کرنا مرچلہتی مسلمان بھی ہمیں چیزا شک کن گئی کہ موت ہستے گا اننا عذاب القبر ہستے گا اننا اللہ ہستے گا اننا لہتے انچے مردم ہستے گشتے چیزا ما نگندہ ما چیزا سارا ایمان نیارا انچو زندانی بیتا ایک عالمی معروفی لہتے مردمان کو انچو نشتا آیا گشتا ما نمن نمادا چیز میں ما چیزا نگندہ ما ایمان نیاری سرائی بلاہی ایک اجتماعی بیتا ای مسلمانی بیتا آبد عقلانی بیتا گشتا ما چیزا نمن نہیں ای زندانی جنینی پات کتا دا چی ہمیں کہ نشتگا مردم گشتگی بیا گشتے تو سیر کتا جنین گشتے ہاو ما سیر کتا گشتے کرو تی جنین تی مرد دوست بھی گشتے کی ہاو گشتے تو دروگ من دیترا مرد دوست نبی ای جنین گشتے بلے منا دوست بھی گشتے کی دوستیاں پیش دار کچھ دوستی ظاہری چیز سے نہیں نا گندک نبی دوستی اللہ تبارک و تعالی بڑا چھتو گندک بیتے سبحانہ و تعالی منی دوستا عذاب القبر بڑا یک حقیقتی اللہ قرآن میں استفیش کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں استفیش کتا ما تیاریا بکنے عذاب القبر اما روچ تیاریا بکن کہ تو قبرہ برک بے اما روچ تیاریا بکا کہ تو مردمانی بڑھائے تی نام بھی زیرک بیتے وقتی کہ روحتی دکے ترہ گوشک نبی پلانی نام جبیل ہے پلانی نام عبداللہ گوشتے پلانی جنازہ تی نام بھی میں نے دوستا طرح چی دیر بیتے تی نام بھی طرح نبن دکتے یاد بکے آروچا وقتی کہ تی روح دکے تے چی دولتی روح دکے ملک الموت چی دولتی استا کہتے چی حالتا کہ ملک الموت استا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے ہوتی حدیثہ وتی دل گوشا مو گوش بدارے حدیثہ میری دوستا وتی دل پاپ بکنے حدیثہ گوش بدارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ڈولا مردم موت کہتے یہ حدیث سنن ترمذیہ ہستے وصحیح قرار داتا امام الالبانیہ حدیث البراء بن عازب براء بن عازب یہ صحابی فرمائنی مشتے روچی مدارت کی یک انصاری جنازہ یک مردم وفات دیتا انصاران چی مدارت کی جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق کمی گوما دنی کشی قبر تیار نبی تا جنازہ ایک کتی قبر کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشتے نشتا مدر نشتگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا کأن على رؤوسنا الطير گشتے انچوما نشتگی انچوما سکون بیتگی انچوما حادث بیتگی پورا مرگا میں سراما ہچ نسورے گشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی سر جہل کتا تو ایک دار کی گون بیتگی چونٹتگی زمین منی دوستا من لوٹا تا ہوتی گوشان گوش نہ کنے ہوتی دلا بچ کا عشق کا پورا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گما نشتگے من نیچے ابرایا من خلا من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گما ای موقف نشتگا ای حالت نشتگا دارو کی گون بیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین دی تو چھوڑتا گشتگی بگوش اعوذ باللہ من عذاب القبر گشتے بگوش اعوذ باللہ عذاب القبر راچی گشتے سای رندہ ما گشتا رندہ فرمائتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مؤمن اگر نیکی مردم اگر صالحی مردم سکرات الموتا کہتے ہیں آئی سر ملائکت ایرکاہیں تے آسمانا چی مانی دوستا ما لوٹا نیتا ہوا تارا سکرات الموتا کرے چیا بلکہ مرچی چیتی سرا کہتے ہیں نبی کریم فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے صالحی مردم وحدی کے نیکی مردم سکرات الموتا بھی آسمانا چی ای کر ملائکت ایرکاہیں تے امین چو دائدادا ملائکتانی دا ای نظر کارکنتی گندی دو ملائکتانی اشتگا گوشتے ملائکتانی شکل اسپیتی روشنائی روچ ڈولا کپن گوننتی جنتا چی بو گوننتی جنتا چی ملک الموت کہتی نندیتی مردین کشا اسی سارے کہہ رہا کہ نندیتی ملک الموت چی گوشتی شی ہوستا
موت رحال وكني شيء وشد بيت ما وسط ملك الموت وهديك شيء دولا ما روحها قبض كنتي ملك الموت وجدته مردين وسط اخرجي ايتها الروح الطيبة من الجسد الطيب. ملك الموت وسط يجي روحه وسط وجدين درائي بحكي روح اي طاهري روح درائي بحكي جاناتي. نبي صلى الله عليه وسلم فرمائے وجدين شي روح انچو در کہتے کیا نمادت آپ بریچن جگہ وجدتا آسانی سر چنتے آپ امی ڈولا منی دوستا وجدين مؤمن روح در کہتے امی ڈولا مؤمن روح در کہتے ہیں. ہچ تکلیف نبی اگر تکلیف بھی ہوتی تو کا آوتی جاگئیں زندگی زامنی جاگا وچین جاگئیں اے گڑا انچو تکلیف محسوس نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کو ارچی اللہ لکا دوست بیتے اللہ یہ لکا دوست بھی ارچی اللہ لکا دوست نبی اللہ یہ لکا دوست نبی. گڑا بی بی عائشہ فرمائت میں ماتا گشتے یا رسول اللہ مرد درستہ موتا چی ترسی گشتے نہیں بی بی عائشہ اما ٹیما اگر وحدی کے تو سکرات الموتا بے مؤمنی مردم ہوتی جاگئیں گندی گشتے جلدی ممبرو ہوتی جاگیا جلدی ممبرو بہشتا امی ٹیما گشتے جلدی ممبرو اللہ لکا اللہ تبارک و تعالی یہ لکا دوست بھی. اگر کافری اگر بے نمازی اگر صالحی مردمی نبی تا وحدی کے سکرات الموت یہ کہتے گندی تی ملائکتا جہنم ملائکتا عذاب ملائکتا گشتے یا اللہ ماما میرا نلوٹی تے اللہ لکا بڑا اللہ یہ لکا دوست نبی. فرمائنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے نیکی مرد میں روح در کہتی ملائکت کائنتی جلدی زیرن تی کئی دستا چی ملک الموت یس سکن یہ نہیں لنتی ملک الموت دستا زیرن تی امی کپنان توکا کننتی امی بوان توکا کننتی برنتی آسمانا وتی شتری ناما گنگرگ بھی گشتے کئی روحی چشے پحکی روحی چشے وشیم بوکا گشتے پلانی بن پلانی ارت آسمان روتی اما آسمان ملائکت زیرنتی دا کے اپنی آسمان رسیننتی وحدی کے اپنی آسمان برنتی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی گشتے بارے منی عبدا پدا قبرتوکا انی منها خلقتهم انی فیها منها خلقتهم وفیها اعیدهم ومنها اخرجهم تارتا اخرى. اللہ فرمائنی من ہاکا چی پیدا کتگا پدا ہاکانی توکا برانی پدا ہاکانی توکا چی کشانی قیامت روچا پدا شی روح آرگ بیتی قبر توکا بھی پدا شی روح کا آرگ بیتی پدا مرتب زندگ کنگ بیتی ملک دو ملائکت قائن تھے منکر و نکیر کہیں تی شی جست کنن تی شیا گشتے من ربک گشتے تی رب کہیں گشتے ربی اللہ شیا شیا ہوتی زندگی ہمیں چیزیں سرگ واسطن تھا گشتے منی رب اللہ ہیں گشتے ما دینک تے دین چیئے گشتے منی دین اسلامی گشتے من نبیک گشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گشتے نبی منی محمد آوازی کہتے ہیں آسمانہ چی ان صدق عبدی اللہ فرمائنی راست کو منی بندیا اشی قبر ایک روضی بکنے جنت ایک باغی بکنے دروازے کی پکنک بیتی جنت نیم گئی وتی جاگیں گندی وتی لوگاں گندی وتی محلاں گندی وتی جنت جنیناں گندی حور العینہ گشتے یا ربی اقم الساعہ گشتے یا اللہ قیامت روچا جلدی بکن کے ماں بروان وتی جاگیں بروان میں جنت وتی محلانی توکا وتی جنینان کر رہا ای دولا منی دوستا مومن وسط قبر ای بکنک بھی ای وسط بو کہتی جنت امی چو ای قبر پراہ کنک بیتی کا ای نظر کار کنتے ای دولا منی دوستا مومن ایک بیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے اگر بے نمازی بدکاری مردوں میں کافری مردوں میں سکرات الموت کہتے گوش بدار منی دوستا کیا ای سکرات الموت کہتی چیرولا بیتے ما ای چیزانی غافلی بلے من قسمی منی رب ای چیز میں درستانی سرائی گی. فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے گناہکار کافری مردم سکرات الموت بیتے ای وقت ملک درو ملائکت قائم تھی آسمان ایر قائم تھی اشان چیسی آہیں گود گرائیں اشانی شکل کرسو نا کی نندن تی امین چدا یہ نظر کار کرتی گندی درو نشتگا ملائکت کہتے ملک الموت نندی کر رہی سارے کر رہی گشتے خرجی ایتها الروح الخبیثہ گشتے خبیثی روح جرائی خبیثی جانا چی. فرمائنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ملک الموت اشی چوگشی اشی روح اشی جانے تو کا پرہ روتے کہ من درمیاں ای جانا چی آزانتی من دکائیں عذاب ہستی من دیما اللہ تبارک و تعالی عذاب جوڑ کتا منی استا مشر کار نفت دنیا پرہ روتے اشی روح شدو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے پشت ملک الموت انچوشی روح اشی جانا چی کشتے وحدی تو رنگر بھی دیرے پجمانی تو کا ماں بکنے چھتوں میں کشی پزو
امی ڈولا گشتی چی روح کشک بیتے اشی یک نسی یک آزی سندیتی کل موت دا اشی روح کشک بیتے اے ڈولا منی دوستا بی نمازی روح کشک بی اے ڈولا بدکار روح کشک بیتے ما یاد کتا کسی قدیمہ نشتگی ما گشتا میں روح چطور کشک بی چی گشک بیتے میں اس سے موتے تھے ما اے چی سچی مغافلی منی دوستا یاد بکر آروچا کا ملک الموت سر چوب اکشی گوڑا چی بچتین تھے واللہ منی دوستا موگشی یہ چیز مارا چی دیر ہے بلکہ مرچی یہ چیز میں سرا بھی چنتوں میں نوجوان مرتا بلے مغافلی یہ چیز دا وحدے کیشی روحا درکن تے ملک الموت اب جہنم میں ملائکت خائن زیرن تیشی روحا ہمیں سیاہیں کپنانی تو کئی کرن تے نبی کریم فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ ہمیں ڈنڈے بوانی تو کئی کرن تے جہنم میں انچیز بدبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی شی جانا چی در کے چوچی بدبو سرزمین نہ نیستے مگر کے شی جانا بڑا درو ملائکت بددوائی دینتے کچھ کئی خبیزی روحیں کچھ بو کنتے کچھلتے پلانی بن پلانی گنتنے نام آئے گرگ بھی اما گنتنے نام کے دنیا بیتگا یہ گرگ بیتے وعدے کے برنتے آسمان پک کنگ نہ بیتے وستے لوٹا آسمان پک بکنا آسمان پک کنگ نہ بیتے وستے اللہ تبارک و تعالی امر دانتی گشتے بارسی پتا شی خبرہ کشی روحہ بارے شی خبرہ کشی روح منی دوستان دور دائگ بیتے آسمان اچھی دا خبر توکا بدکار روح دور دائگ بیتے آسمان اچھی دا یہ خبر توکا کائنت ملک دوی ملائکت وستے خبرہ جستے کننتی منکر و نکیر من ربک تی رب کہیں ما دینک تی دین چیئے من نبیک تی نبی کہیں مرچی اگا منی دوستا مارا یکی جست بکا ما گوشت کنی زندگی ما گوشت کنی منی رب اللہی منی دین اسلامی منی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلے آروچہ کو گوشت نہ کنے آروچہ اگا توفیق ندا اللہ تبارک و تعالی وہ گوشت نہ کنی یہ چیزا انی اگا کرے کہ وابا چی بوڑی نہیں تھی نامے جستا بکا تو نظر نہیں ہے چکا آروچہ وحدی کے منکر و نکیر کائیں تھے شکل آئینی درستی نہیں تھے پلاہی ملائکتا آئینی چم سب سر تگا شیزا آئینی شکل سیاہ تر رتگا وحدی کے اجاب کرنا تھی تیسرا من ربک کچھتے ہاں لا ادری کچھتے من نزانا تو ما دینک کچھتے ما ادری لا ادری من نزانا کچھتے من نبیک کچھتے من نزانا ما اشکتا مردمہ یہ چیزی گوشتا ما مائن ڈولا گوشتا دوار کرتے اللہ تبارک و تعالی اسوانا چی ان کذب عبدی کچھتے دروگ بستا منی بندہ اللہ گوشتے افرشو له من النار گشتے نار جہنم چیشی وستفق بکنے شی خبر توکا آسے دوزہ چیشی خبرہ بکنے ویفتح له باب من النار جہنم چیز دری کی بکنک بھی گرمائش کہتے ہیں جہنم میں گرمی کہتے ہیں بو کہتے ہیں جہنم میں جنک بیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی یہ کنچی ہٹوری جنک بھی آئی سر چور چورا کنک بیتے پدائشی سر پورا کنک بھی امی ڈولا داشی قیامت روچ بھی فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشی خبر انچوشیت رجیتیں دا کہ اشی پہلی کی ڈولا ہور ببا دا کہ یہ پہلی منی دوستان ہور بنتے خبر تو کا چوشی خبر اشی سر بند کنک بیتے وہ اشی اچھے پیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی وحدی کے جنازہ بڑا کنک بیتے تو برگئے جنازہ خبر مکھلی بکنا اگر صالحی مردمی گشتے قدیمونی گشتے جلدی ببر منونی خبرہ اگر نیکی مردم جنازہ مردمہ بڑھائی کچھ جلدی منہ ببر منی خبرہ جلدی منہ ببر منی خبرہ چی آزا منی جاگہ شرہ آزا منی جاگہ جنتی اگر بدکاری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کچھ یا ویلہا این تذہبون بها جنازہ برکنتی اشنکا منی آدم نبی فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم اگر شما اش بکتے شما کسدو بکل نقطگت رساچی لسوعقتم کچھ گنوک بیتے کتے شما اشی آوازہ کچھ مبر منا بدکار کچھ مبر منا کبرا شما نظانے منا کجا بر گئے شما نظانے جی عذاب تو کا منا بر گئے مبر منا منی کبرا این لوگ گشتے گناہکار اما کبر منی دوستا کہ صالح مردمانی سر اسپیک بیتا ہے نبی اسپیک بیتا ہے شترسا تو دنیا تو کا محل بس دنیا تو کا تو مال زو پتی لوگا سٹ صوفہ مانکو بلے کبرا ہچ نہیں سے قبر یک تنگ کی جاگے ہمچ کا طرح جاگا بھی او دا نا بستر ہستے او دا نا چادر ہستے او دا ککتی گمان یہ تھے اے یوکتا ہمیں کل کنک بھئے رات بکا روچا وحدی کے طرح بڑھا کننتی بارنتی کل کنگا
ترى برنت جو يوكا يكبرتو كتن کی طرح جدا کل کنا ما بشارت ہیں گناہکاراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے گشتے ہیں کہ مردم کو خبرہ برک بھی صحیح چیزیں یہ گمکے صحیح چیزیں یہ امراوی تی خبرستانہ بشارتی گناہکاراں وسطا بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہکارا گشتے واسطے تو خبر برک بھی صحیح چیز تی امراوی یکی تی مال یکی تی چوک یکی تی عمل اے صحیح تی امراوی کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبرستانہ بلے افسوس دو چیز پتہ واپس رو تھی منی دوستاں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دو چیز پتہ واپس رو تی مال تی چک پتہ واپس رواں تی خبر تو کچی بچی کو یکی تی عمل تی جنین چک ترہ یلک کنا اگر انچ کے جاگے پب بھی تی خبر کچھ تی چڈاں بجن ہے کے جاگے خبر پچی چری طرح کچھ تی ہاں کبیر پہ دیئے اما چک تو تی زندگی جوازی تشان وستا اما چک تو سوپ تو شان وستا تو کو من لوگ بندہ نا میں محل بنتا منی چوک آرام دے با چوک تو ہوتی آرام کتا مرچتے حالت کی خبر تو کا تے چوک بھی ننندت تھی ہوا اگا بھی ننندت بھی طرح نفاذات نہ کرنا یکی کپنا گو تھا رو گے اس پیتی شادرہ ہیچ طرح گونی بغیر اس پیتی شادرہ بھی کرم نیلنتی تی وستا اس پیتی شادرہ بھی منی دوستان کرم ورنتی اس پیتی شادرہ بھی دستا نیلنتی آرو چو استقرا ما عمل بکنے بکی تی عمل گیتی اوما اگا تی عمل شابه عملی بشارت بھی گوڑا ترا اگا تی عمل بدکاری عملی گوڑا مشکلی تی گوستا ما ویرو چو استا منی دوستا تیاری بکنی ما بچاری چی عمل کتاما کجام عمل کائیں تی میں گوما قبرہ و قبر عذاب منی دوستا بعض قسم عذاب ہستے بعض قسم مردم عذاب ہستے قبر تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہستے وابا نبی کریم جبریل کہتے کچھ نے میرے منی گما امرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرانی واب منی دوستا حق کی آکے واب گندہ میں سے حق کی گندہ گیا چی شیطان آئین واب تو کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کچھ نے مشت کی ہنچی جا گئی اے مارا پیش دار گئے نبی کریم بورتا جبریل عذاب القبر پیش داری چھ مرتب چتا عذاب بہ گیا فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے مشت کی مردمی کہہ رہا کچھ نے مردمی چو وقتا دیکھے ایک کسا رہی اشتاتا مزنی سنگی گونن تی یکی جہلا وقتا اور دومی سارے کر رہے اشتاتا مزنی سنگی گونن تی جانتی ہی سنگا گشتی سرائی مردم وقتا اشتاتا ہی جانتی مزنی سنگا سرائی ای سر چورا بھی ای سنگ لیٹی تے ادھر رو یک رکھا بھی ای سنگ منی دوستا گشتی یک روتے ادھر کپی ای اشتاتا کی مردی موحدی کے روتے سنگے آرگا ای سارا اللہ تبارک و تعالی پدا پورا کا پدا ای سنگا کاری جانتی سرائی پدا ہمیں ڈولا بیتنے دا قیامت روچا زانے ہی کئی منی دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گشتے یہ امام مردمی کے ساری گرام دیتا سجود نفت اللہ وسط تبارک و تعالی ای نمازی مردم دیتا بے سجود نفت اللہ وسط تبارک و تعالی ای سزا ہی دولے خبر تو کا دا قیامت بھی بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گشتے دیکھے جاگی یا مشو تگی یا تنوری ڈولا یا تندوری برا توکا چی براہی برزا چی تو تنکی جہلا چی براہی برزا چی تنکی اسی توکا مردمان آوازیں جا کے آوازیں گروہ کے آوازیں آتی کہتی شا جہلا چی وارتی دا برزا رسا یہ آسمان بھی پتا کپنتی میں جس کتا یا جبریل لکھایا اشا چی عمال کتا کی چوچے عذاب بے گئے قبر توکا فرمائنتا جبریلا وشتے یہ جناکاراں اے اما مردمہ کے زنا کننتے اشانی عذاب ای ڈولا اندہ قیامت روچا ای ڈولا عذاب بنتی دا قیامت روچا دیکھے جاگے مجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھتے گی یا براہی دریئی بلے آپ دریئی نہیں ہونے گی ہونا یکی ہوشناک کنگئی یا مردی نے ہوشناک کنگئی ہمیں ہونا نہیں تو کا سلنی بدبوئیں وحدی کے کنارہ رسی کنارہ یک مردی نے اشتاتا سنگی گوننتی ایک کنارہ رسی جنتی یا سنگی دپائی چی دپ درو پروشن تی ہڈ پروشن پدا یک کر روتے پدا کوشش کا امیر ڈولا دا قیامت بیتے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگو یہ کہیں جبریل گشتی اما مردمہ کی سوت وارنتے اے اما مردمہ منی دوستا کی سوت وارنتے شانی عذاب اے ڈولا دا قیامت روچا بیتے اے ڈولا منی دوستا مردمہ عذاب القبر اے روچ وستا موتی عمالہ بکنے اے روچ وستا متیاریہ بکنے قسمی من رب درستانی سرا یہ چیز آئے گی میں درستے مردمانی سرا یہ چیز آئے گی مرچی بھی اگا باندھا بھی
گوشتی بیا پلانی وفات بیتا مرچی تا وطر ای جاگه بکا باندتی نام گرگ بھی گوشتی بیا پلانی وفات بیتا جنازه انتی چی اعمال کتا چی دولت و برک بای ای روچی واسطہ منی دوستا ما تیاریاں بکنی ما اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا کہ مارا توبہ توفیقہ بداں اور مارا عذاب القبرات نجات بدمتے اور میرا آخری زندگی ہمارا یہ دنیا تو کہ میرا کلمت لا الہ الا اللہ میں نصیبہ بکاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ خیر